Orang macam pengen punya bagus. Dah berapa kali kakak? Sudah. Yang ada itu.
Arit to ah. Kanda dadin. Diri, hey, alala kamu. Ketemu dekat mama. Ada tuh orang yang kita bangal. Gigilan nih. Rugi kamu.
Bukan senang berkabar dengan soto.
nagtiyaw na talipok ini. Inay ba mura naking kaingatan ko'y adi ini. Mura yung bagay ko may taka. Nagkuhan na. Kumama pa kita. Oh. Grabe sila. Pasang sudah. Berapa bulan sudah? Ayo tuh ada tuh apa lagi? Masih mati.
kay da kamera. ولولا عليه وسلم Magtumpa lah. Hindi kayo matutisin ka pa. Diluan mo ko dulu, kamu ha? Hindari niya. Ay mo dyan pahirado. Pakai yun. Lima patay. Yarin nakapatay. Lewat jalan
Sepatu aku. Wah, ayo berapa? Jadi kau. Sepatu aku. Kopi yang sebelah tangan. Ya, sebelah tangan mau kopi bang. Kipas. Tayo po sa kipas.
Le, jangan sini. Sana, sana, sana. Sana tuh. Umus na kaya, sana magkawin bunga. Yan ka natin. Yan pupulan sa puso. Namutang sa akin. Kaya kakatinap yung balikuan. Mahadot sa Lugoy na kayo sa wala ka na ubo. Lugoy na ako nuga. Lugoy na ako mo. Wala ka na ubo. Mangutang na. Nandiyan
Anyo. Uy. Tissue. Uy. Kada ko may kakon. Turun taran. Yating. Yating taran si Pak. Yating. Yatay. Para masarugo pabuyan ni Matso. Yatay bang si Pak. Kanay le jajaday. Ano po niya on? Bukan ini nih. Hindi tarap karuha nung naik. San. Kaso beda. Para masarugo. Warin bos na. Ini kita buat magahan. Bro, keren nih sih kayaknya. Babahan pagbuhat ako. Kaso beda. Meron sa patay. Kita mau klaim apa? Penting luarnya satu begini. Tulay, malok na mo. Amo si Pwede Mamalis. Jam ko malok siya mo. Ano ba yan? Yan na sila ulang niya ito. Ano yan ang pangalan natin? Yan kung sitil saya. Hindi na katulang. Isubi ko lang niya. Nakaisa pa isubi niya. Tokang isubi. Nanda ba yung gani? Ada sudah lagi lang. Oh, problema. أجمعين وإلى روحه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي
مدام أمين الهوى وسيما فاطمة ربيبة القبول رسول الله وعائشة رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين ثم إلى نور نفسي ونفسي أنصار الدنيا وملوك الأرض سيدنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى جميع Aku yang kali kedua deh. Aku yang kali kedua pandang aku ini memerang. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت علمتني وأنا أمرك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأقول لك بحقك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة وسيلة إنك أنت الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفس ترفا ولا نفع ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من كل ذنب وكفر وكذب ومعصية للناس أمدا كان أوصى أن تبدو إلى الله توبة نصوحا من جميع الظاهرة والباطنة من أول الأمور إلى يرجع بلن حتى يموت إن شاء الله تعالى وأنت من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين أستغفر لهم ملائكتهم مخوفين الله تعالى nagdato di balot nagpapandar sa pitong lapis langit iban sa pitong lapis luwak iban sa kataan doon niya wasadwan na Muhammadur Rasulullah benar to din Nabi Muhammad laksin Allah Ta'ala kataan alam iban sa kataan manok iban pagkataan manok siya iban pagkataan din Islam pagpatindog sinsambayang magkulima alam sinagama lima rupong kauli undang dakon pili tagna liban takbir la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd wallahu akbar and lima rukun kauli yang menentukan Islam lima namun semua pun kalau masyarakat la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadar Rasulullah ini umat yang bilangi manipak pemusin kita umat Islam kadua timindog kau sembahyang ikatu magpuasa ka bulan Ramadan ikaw pat maghilto dekat pang Allah muslim kalima na may kandi paborito hindi ka nung dili kaysa
amantu billah, pada saya kepada Allah Ta'ala. Kedua, wa malaikatihi, pada saya kepada malaikatnya. Kedua, kutubihi, pada saya kepada kitabnya. Keempat, rusulihi, pada saya kepada rasulnya. Kelima, wal yaumil akhir, pada saya kepada Allah akhirat. Keenam, qadari khairihi min Allah Ta'ala. Pada saya kusin untung dua mengi iwan marayau. Ya hendak sinullah Ta'ala. Ambil kutanan pemerintah. Awak lupa kusah. Tahu tahu untuk takut. Untuk mempercaya. Aku pun iman. Umat yang pangangkatan tersebut umat Islam. Nah, biar jauh ini kau makulah. Aku kan si makulah. Nah, sebagai tadi dah baik dia. Ini kita umum hidup Cina semua. Tuhan. Bangsa pama bayar pun nak mandari ini kau mana mereka tahu kau ni panaman bangsa kamu pakai itu masih untuk pakai dalam perkara maka mereka dulu bangsa saya kamu baik simpan benar abang usaha may utangkan agar usaha mungkin kita dan bisa rakyat apa orang menggunakan kalimat saya macam di mandari mengkau ini dia bincang di bahasa Nasawa saya kamu bincang pada kemudian kita pesan pahina mengamak mengamak sekali mendapat sesuai kemudian. Orang kau tawaran si nak maiwan si orang nak berdoa temawa. Dengan binamu asal kemudian. Empat puluh lima. Kita kemudian orang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalna bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Wa ba'du fa inna Allah ta'ala ahlan nikah wa nadaba ilayhi wa harrama as-sibha wa ata'alayhi fa qala ta'ala wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم نكاح سنتي فمن يعمل بسنتي فليس مني. وقال أيما شاب تزوج حتى شيطانه قائلا يا ويل أوسم مني. وقال عليه الصلاة والسلام ركعتان من المتزوج أفضل من 70 ركعة من الأجر. يا هادي إن الذين يبايعونك فإنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتي أجرا عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا وبالقرآن حكما وإماما وبالكعبة قبلة وبالمسلمين والمؤمنين إيمانا وبجلال الله تعالى جلالا وبرحم الله تعالى رحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا أسلمت نفسي اللهم إني أسلمت نفسي وقبلت أمري ورزقت ظهري آمنت بكتابك الذي أرسلته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونصرا ورحمة وفضلا كاملا وكلمة نورا توفيقا نسأل توبة نصوحا وسهلا تقيا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وباجانا سابدا وردا سعيا كافيا ورزقا مشكورا ذنبا مغفورا وعملا مغفورا ودعاء مستجابا وجنة
jannatal firdausi na'iman mustaqimah. Wa in tabdu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bika amin. Pak, kepada istimewa. Anda ka. Jangan kukulap-kulap. Jangan upar yang ini mama. Jangan pandang belakang. Jangan kau pandang kami. Kami siap. Mengalami mana bang? Keluarga. Nato sapas. Bang, afirman ko insya Allah. Bagi karo yang selong ku tiariin wakil ka kusinus ba iwan sinwari si ingasin kawannya. Sofia, pagbanang kay munyahanan maharga daw sa luang basing bulawan, inagi mo tayman kung naingi ka ibang sinwari na sabot talat ka mabuwa. Dan kumamat ka. Dengan ini Adimara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usikum ibadallah wa nafsi bittaqwa. Aldimar. Yariin wakil ka kusin uspa iwan sin waris si Sofia. Papagpanahon kay mo miyahalan mo harga 2 taon lang basin berawa. Ay mo kita. Memang yang pakai. Bulan tanah. Disana. Makanya ketemu ko natin. Kau sa sila mag-taimon kung hindi ka ibang si Masa Pitalangka. Kung nangyari. At yan, kung sarahan, taimon kung hindi ka ibang si Malayo la. taimon kung hindi ka sampuk anang taon-taon. Kasi biasa kayo po karena ini lihat sinakay ko pati kanatapos kayo. Gawa ko po. Bismillahirrahmanirrahim. Balik ko po. Balik ko. Bukan. Masih masih yang. Al-Jimar. Dari ilmu suka sin usba iwan sin waris si Sofia. Papagpanahon kayo mo biyahalan mo harga 2 taon ruang basin berawa. Ay mo kini ka nasa putalatang kamu. Biasa. Yang patah kanya ketumpuman. Baika. Kau ke kampung tiang bukan sumpah kaibano berhenti naktuyo beraran supaya mata kita kelir abila pama ilau
Ya sana naglugta sampai unta yuna toyen dona adlaw sabta. Ya malam namukain kamit imang gupa ipagisulisun pa mga warisus bahay dunayati magkis. Tuwig mata natis Idunayati mambung akal lima palambog inggaw timang kabuang. Dia nuruk maabong musagain agong nangulit tiga ubong irakis simula sampang muntanyuna. Inatod pasal nila kita unta sila dain kana matullah. Ya tunain manuk-manuk ko nagdasin pasal kuy patampul pakukoy patampul kan mo sa laylat di kau nagsarang sukul kang kumalay ay magaton. Juri ko hinapita. Ikaw magka-site lang. Daan ka na kung natin. Map ka mo? Patahan natin ron lingkod mo. Wasbigil makamod wakwabigil yajiwa ma ya salat lama kumin badninga ada wala kinakun jadukum tukuran ala tukurin pakuai ada mulan dia ikadrawan barakum Di siya rampan pa ito si Mata. himata wa magan laula malakaw Kanan dulu. Ang pamagarasan. Idonya mulu buti kadang inang mo kanya paglaro. Dalaula walay bau tukul. Walay wasallam salaula. Walay ginang bukos. Makatuwa. Walay wasallam. Ay mapala dia paglaro sila. Walay Kanan. Okay. Pwede pa. Ingsod pa mo kung giling. Ingsod. Di man. Sandianahan. Mamansan ka sa rata. Ba't sa magkaray magkukuhan yan? Na makaray magkukuhan. Malawang di ka lang matangkan. Marakan marakan niya. Bakang yan ipita. Hoy, dito manahot ka. Wang ko karagan ko kilaro ka. Di ko. Oy, bisa din nila manahot ha. Tulong basita o. Daway. Alawa. Hindi ka pa. Balik ka pula sa. Tugtugin jantong. Tugtug my heart. Tugla my jantong.
Ingat lang ito, bayar lang kasi lari dulu untuk kasus nanti dipasang kalau masih di luar. Ingat lang. Tutup balik. Mga ulang-ulang. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم اللهم اجعل الشباب ما قرناه من سبب تأتي بهدية مسيرة ورحمة منك نازلة إلى وأنه بسببها بسببه وتلاوة القرآن لكن لأجله اللهم اجعل القرآن رقيقا به من سنة القيامة سبيئة من الناس يجرون وإجابة ولا صلاة النعمة للناس رقيقا وإلى لقاء الله تعالى سبحانه وأسيل وتعليمه إلى بيننا وبين إله إله يا ربك جنات لجنات وبارك على السلام وأسرنا مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله القادر سيدا عليما اللهم أجره الرحمة والمغفرة على هذه القبور بسبب من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم اللهم اغفر له وارحمه وأرضيه وقنا ذلك الجنة مسواه اللهم اغفر له وارحمه وأرضيه وقنا ذلك الجنة مسواه علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي الجنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم Sini kamu sana. Sana kamu yang mana? Kamu kat sana. Lah ibu udah tolak ibu. Kamu di mana? Oh, ni mak datang.
Apa yang mau? Ayo nih begitu larang ini baca pesan. Atau kau biasa tuh kau kita balik anak tugas. Kau kamu. Coba kamu keliling karena kamu kemarin kemana? Fokus ke saya dia ada kau anak kau. Maka aku Ya po makan nagkuhan. Kamu ya.
Kuya, yung part na video. Kali namin nagkain.